Mama ya mamunyina ha ya mwakwa bado Adom TV Premtobre Kasee so ewie samwasie no ebraso Sauti bi sa Adom TV Premtobre Kasee ne etodwo mu bi ya wo betie ni majority ye wo mrahye fiem se NDC amanyokuo mpanifo ne kokose wo Parliament no won madwe o mafa se mpanifo fofra ya pa won wontomo no kebe ya won sesa won mo adwen Kane penia no da ye MASLOC ano Dr. Stephen Amoa se enedie MASLOC no ba ye ne beboa pa nti so obi wa adwen bi sa Amoa dia wone safo no enye adwene ene hwehwemu so ba betodwa sa 2022 emprewanyin sen mane muso pa ede na aba ho nsem ye de bebro sansam no ne sem bi na wiei be de bro sa Adom TV Premtobre Kasee Facebook/Adom TV Kasee no wo Go TV 176 DSTV channel 280 media fia amankwa tamaklo afia de kwan sutie seden semni chemo ankasa etie kane pani ana woda MASLOC ano Dr. Stephen Amoa se enei MASLOC ba yere de beboa ye pa so obi ti ba bi ka se Amoa dia na sa ni kura no we kontomponi eboa ye nchemu Adom TV etoso Abram penifo a womo appointment committee ni so ehiemu etuto asoafo a omampeni apa omo no enumo ana osoafo abedi kire ono ene hwe enyinima hoden so Stephen Amoa ekopiemu ewo ho na penifo no ebisa ne se emfasode pa ben ene free microfinance and small loan center ye MASLOC mu eba ma omanfo enumo ho ana Stephen Amoa edi tudwa ene mapapa na wo MASLOC mu omanfo enya asomfaso. The fact is that the group loan we give like each group constitutes about 25 applicants or beneficiaries. And sometimes you do a market that you get a number beyond 1,000. So the banks take the money, they get a very big size. If they can access a big hall, which is about 10 times we have here, they do the public one with the bankers there. They actually dish out the money and the leaders of the group sign. Osan so editudwa eniema esese oman no edigu akwam se ne Ghana sika sema na echia no eniema etimi akoye. In fact, lending rate have been reduced from almost 40% to 20%. Policy rate, which is the government interest rate, have been reduced from about 25.5 to about 12. Treasury bills have been reduced within the same period and maturity dates from almost about 25.2 to about 14%. You can count all these things. In fact, even interest payment, which is leading to most of our challenges today, started increasing from 2012 to 2016. And between 2016 and 18, they started reducing and started going up 2019, sorry. So everybody will attest to the fact that when these two global crises, I mean talking about the Ukraine-Russia war and then the COVID, the global value chain got affected adversely. Mayongo so ana ye wo mrahye bedwafiemu na majority ye wo mrahye bedwafiemu NDC amanyokuo no empanifo ene wona wo mrahye bedwafia adwena won mwanya sempanifo aban abo won mudin se wo mehwe asoye ye no ahodo biso wonye wontum no kebe ya sa adwenpo no wonsesa won madwen Adom TV edeba Chief we awo mrashibedwem Adom Kasee no ano Frank Anodom pre ede adesede ato National Democratic Congress NDC fo enim se womo enhwe na asoafo a omampeni apaom a womo aba appointment committee ni so a yatoto womo ano no womo moa na asoafo yi entimi enkohye omodwuma ase na mfa impuntuo emre oman abra wokasa no de adesede ato NDC National Chairman enim esedun ketia General Secretary Fifi Kwete ene dom kitwa no mrashibedwafo a womo wo mrashibedwem se womo no munwene hu biem na saafo ya omampeni apa omoyi omuntimi nkohye omodwuma ase. But I'm just saying that they should just let's go, support the nominees, let's pass them. Primarily, all these nominees, the Honorable Brian, the Honorable K.T. Hammond, Honorable Obi Amoa, the Honorable Stephen Amoa, they are all colleagues. They are all our colleagues.
na dom ketewa no so a wɔn wɔ mmarahyɛbadwam no wɔn ni enye ho deputy majority leader afenyo marking ni nsɛm bi ɔde abeto dwa sɛ wɔn de wɔn ɛyɛ mfidie ɛyɛ robot bi ana NDC amanyɔkuo no echinchimom ɛnu nti na wɔn tu saa na wɔn no sɛ wɔn de wɔn nye ɔmampani Nana Akufo-Addo asoafo a wapa wɔn no ɛntum no. Let me put it on record that first of all, the members of Parliament were very excited about that decision because we were in clear agreement with that decision by our party, because it was in keeping faith with the people of Ghana and their call for the reduction of government and for cutting government expenditure. Unfortunately, in that statement, the Honorable Afenyo implied that the fact that the new leadership, working with the minority, were standing firm with the people of Ghana meant that we did not have our thinking caps on. First of all, we will not descend in the gutters with Honorable Afenyo. The reason is because we have a reputation to protect. I'll ask Honorable Afenyo to look at the minority leadership. These are people who have gone through vetting, serve as deputy ministers and ministers. I pray he can go through that process. Mampani Adom Akufo-Addo abo Dr. Mohammed Amin Adom edin se wonhwe ahweye ehwe finance so ewo no natenaye na eho no yakototona no wo mmrahye mu amapani ne de nsem bi atodwa say gold for oil day ne de abane kwan so na be ba ye no so abeboa ewo yen oil eho ensemu ento so no Adom TV edeba. Good for oil dealer aban edeba ye no ne bota nyina ene se ebeboa se ne be ya fa anwo ho enyeden ewo man mu na fe ne bo nso ayefo na bra mrahyebereni a wogire ma won mo wokaraga abato mpasua so ya wo hwe ne mu kwan se 17 no bibia koyi a obetumi ababe so ofo abedi akira wo hwe nyina mahoden ho nsem so Dr. Mohammed Amin Adom eko appointment committee no animu ewo mrahyeberemu ene wadi tudwa se sa dealer aban eyeye no eye pa isane sa aboa ma fa anwo ananka oman no eto na boden no see ebo no abafom abra wo kasafa eto ahodo a eda fanwo so no ana Dr. Mohammed Amin Adom editu just say the free bra o mampani Nana Akufo-Addo ehase ebebu o man no to ahodo eda fanwo bo so nyina no wonom atete so. Analysis of the comparative analysis of the tax burden, but if I have to be specific, I'd like to speak about the petroleum taxes that I'm familiar with. The excise tax on petroleum products was one of the taxes abolished. The special petroleum tax, which was around 17.5%, was reduced to 15 and further to 12. And so I've done analysis of the impact on petroleum prices, and I can say with authority that the tax burden on petroleum prices reduced from some 32% to 34%. Ora bia apomodin ho nsem hia ne yie pa ya wodimo akotene e de nsem bi tudwa kire mo senkabe ya eya dialysis ya yenua no masabi wo munya hawo ewo wo mo kidney ho ye de wo mtoto so na ma won kwa no kemfa nsha apomodin si achiba no emo sebe ya ebo no ana wotwe bia utua wei saa bosome mienu no ano odin tinka ban de to apomodin si achiba no so anke beboa ora Reynolds esiedu echampon ene de sansemi etudwa se omuni hihye pono bi eda ho se yare ahodo a ekasa no ekosoro de nanso apomudin panyifo ekirima okwa yaresabia bi tise Comfort Teaching Hospital ene yaresabia akase wo mami ha eda na de pefe se samu yade no ekosoro ye pa enam se afidi efra na dialysis no se wokwada so a ne bo no ekosoro nti kombesra Ghana ban se onfanka National Health Insurance ho na ebo no entimi emra fom kakra se abano eye hihye se yade emofra wo munya wo musamu yade eka National Health Insurance ho ede nanso enya nwie peyesa ora Reynolds asiedu ayo panyine kwankyerefo a oda Reben Diagnostic Limited anafei akuaba Medical Center no ewo kwada so wode sanse wenyina atudwa omra wo pa yaresabia ho entoma dialysis ayade bia na ehia me pa
me ankasa me papa wa mono ne oye kidney patient na se unu obe matenten kase enne wa ye weaker nusuo beto enti na me dialysis no na menya dialysis keke me dialysis eye abrochire standard na me ba me hu se dialysis no na me nkora na ka ebo aye beji me hwe enuoma na ye dialysis no kura na me mfa mfira abrochire kura meduga na kura sika metua na me hwe sika wo betua hwana ne bodin ti mesra aban me de ni die mu besra aban se Achiase omonfa dialysis nkan wapanyina wada apomden ahye na no e wokwada so eye maami Grace Billy wade atu edwa say basically na malaria so which we all already know, but since here no you said there's a new trend yenya amanfo bebreba with high blood pressure, diabetes, most of the common NCDs into a hard dream pa into as a regional health director vision they say yes stepping up on your screening services. Send your home visit. Your community health nurses now almost call for home visitor. Almost share more friends. They say any more friend kwana. I was say yes. I was say you didn't pay for no so apple me din eka. Nana awuku janchambua amanibuni. Yeguswa yo apomudi mu nsam nene se wokọ bomfa Achiase wo dwabe mensini mu wasante mantemu a apomudi adwumayefo ni nyina titiru ni anesefo no wo monim nyina ye sere efise bre bi atwamu na babi a wodo nti beto no na dene to mo de dan Adom Kasee me edi tu dwa na ya make say mensini mu krache pani asi eye nurses quarters de ama wo ma Adom Kasee etwoso enche bia na Adom Kasee ede betu dwa se apomdi adwumayefo e wo bomfa Achiase e wo dwabe mensini ne mu etoto asere mpanimfo sada roma onsiesie wo mo bangolo no ema wo mo eneyi seria hye adwumayefo yi afono ma isanse Adom Kasee e bebo amane no mensini krache omane aboaje ama adwumayefo ahye adwuma no ase a e konkan pa amanfo bi ni Adom Kasee etwetwe enkomo Sabri Adom TV Achiase nyina tamochi onso so ebesere se abrebia momo echidom na momo ayo edumedi bia yedi media basobode kese e de ma MC Sabri yenya no dwabe municipal na mesada basobode kese pa etosomienu e de ama Adom TV se dani dani na mutimtutu na ma tumrika ebe edumedi mu e ma ne yeso kokora we de e na ase e na de ma Adom Erikosa Ebosompem a physician assistant e wa Achiase Health Center no ni Adom Kasee etwetwe enkomo ama ene yankopon adom atonsupa oguso ama yehun sasai bibre ewo ye hawa e betu nim ena anamo amutufa ele masu bibre nenso e besese bibre wo ho enye we nko na yenye na ahanye fe na yenye krabehwe MC die we kase yankopon hirani bibre na mention bibre ze ba ya de how a farmer so man asonte wa na tuwana mo ama sesia kotesa na daroma nya kotesa kama yesi enche kra be achire so be match mu na aye ready Adom Kasee ene mensini krache omane aboaje etwetwe enkomo na odi tudwa se enche edan yi obeje mu ediama apomden adwumayefo no eba apomden sema nipa bra bomudimi emfa ni agro na yehunse Achiase so omowo how kakra ma efa apomden adwumayefo no mo ba bi ombeda kra ya na problem enti yeso yehunse no adubra awose etimi boa ne yepa ba bi kama ema o mse de ba yo mo ba ombenya baby adamo bosma duom do manya hodin ne anija eduma no etimi no kasa assembly no yesi nurses quarters a nyame aduma baby March ending e wo se etimi wie ya de bosma mi ansape na esi na akọ he baby adu a boss kama okodu a ni bagiye enti eguso a boy homodi se entama bosma mi ansen ya March enkwa wie na etima wie nurses quarters ne dia March asema Premtobre Kasee na social Adom TV no na ne ya make say assemblyman ya wo Kusa electoral area kwasi afoakwa de ato na de hye gina anim seso mpese mpunto ba wo nkro mu de yenkabo mu pe eno na betimi aboa mu ani so ade hunu no watumi adu ho nei waboabo kromafo ni nyina no wo madi nkomo eno de nsemi etudwa
Assembly member Kusa abato brono so Akwesi Afakwa ene Adom Kasee amanibone Isaac no menyo twetwe nkomo no oditu dwase omanfo enkabo mesanse enkabo mpe ene bema empuntunwuma aba wonkuro no eso ofasa akonya isunso ede enwuma ahodo bi a wahyase e womansine ne mu eto omanfo enim akandie na assembly members yenni sa akandie wo ho a enka wo se enka brano enka mpo enka anye bia no kafe bia no ehia oman no mu mienu ansa na kafe na so nanso akandie ni ho na anye bia kra na ese kakra yesen kra enti na enne mfie miensen megina so se mehia meman na me de ne maye me de ato oman na nim na ne wo se ye preka ho no enyina afua baako ne akwa akopɛ oman ni tumi ni hye mensa no maye kakra anya ma ho ode eye moa asese assembly man de enye botum sika na de adwuma na ye wo toilet wa ha na ya sha makohwe ama ewie toilet no apen so ya ye kwan ene ukodi nchi a yenya school dan ya yesi ya ye di nchi kwan afen so say the light kodi nchi ye min na ma apen so ni American say Tertiary and toilet ya ye sa aka no yen hwe say Ghana maintenance culture enye yen fan say ifia de a ye ne yusu de ebe bia na yen say ifia de ne yen hwe so yi te futu amde ma omama nyina ne say enkabom se enkabom ni ho a entini nya mpuntu na bia enkabom ni bia na mpuntu ma ho enwechi omanfo bi editudwa ekyerese isansa assemblyman ye ne ko ne manfo hunti abre bia obeto nsafre wo mo no obeba abebo ne chidom Komutimi be bua school nkla no na omomo munkunya ne busa ombetimi dia hwea ade enna nka obantimi yema ya nka be bua ye okroma pa so da bia mo ka se nkla no munjiji sika no mumfanye nkunya anase Yadebako Jaman North mensinimu wo bono mantam ne mu na adwadifo ya wo mo eton atea na cashew ene won wadrobafo nyina do ano atomo be se ene sa kwan no nye kwan ye papa Jaman North e kwan no wo bono mantam mu na nya kura nti wo mo srempanifo so wontu ho anamo emfama wo Tise wo kombromante mu pa baby a wo mo edua atea Jaman North mensine no emu opepon bosome ni ayo mu bosome die na atea no bua ma na dwuma so asore a edisika ebegu akuafo ebotom esanso eboa ma assembly no eboa sika ano enso emfa ho se emfa so die pi ewo atea mu no akwan a akuafo ebefa so ede wo no baye no akodwom akoye bibie wo ho wo no mo edi atea ho dwa ene ahyenkafo bi ekyere se ekwan no a enye no sisei egu adwuma no Alex Owusu national chairman ya Vocational Traders and Exporters Association of Ghana ano na wode won hawo etudwa road network no very very bad inti track load ha entom ndu akra no na ka no ha no masai tire pai problems bebre ye face ya ye hwese was a ban to me come to the aid of the community assemblies in the district na wa ha no to make sure say road construction because we road network no are well linked maybe a portals amana ni no ma ye ho adwuma covet ne bridges ne adni na no at least omunye no total third road and aspect overlay kra na say gravel no kra no oma failure compacting well ebeboa enwachi and the national secretary ya Vocational Traders and Exporters Association ano Alhaji Justice mu se assembly ni jisika free wo mo edu ate ho pa nanso mfansi esi kwan yi ema wo mo nti ohwa ka ba ku bia nso edurumre bia ka se no egugu bilodu 450 500 550 to 700 to 800 kra nti ohwa o average no 500 kra na at the end of the year no yetimi lodu wo ha more than 4000 trucks Intino Osha Utimi Ehunse etimi ede bibi ebra district no ashenkafo bi nso edwanu December etudwa kwano de in fact portals nkwa kotare ye be bosome pe kotare nyina tutu ye bre kwano nye kwano de nye ekrakra na Solomon Owusu ye mensini krache Jaman North mensini ne mu nso editu dwase yampase atea edisika abegu assembly no foto mu die wo so wode nhyehyeye pa egu akwan mu utimi yi akwan no ema omanfo our challenge akwan no so kwan na link the various communities no last year we did our best say you bit me out shape kwan no say the be cashew business no so bit me akoso ye because ye pese e boa na ekoso eno na ema yinska Jaman North one. They started to shape can be last year, but this year I'm say I catch kakra. You do hold na your machine na you the reshape no any problem kakra.
Enti in fact nema pia ka chire but God been so good so say I imagine how make say photo na machine no ya wi kwa e be start ya link plus no ya econcrass no ya to Premtobre Kasee no so na ye de akonsem foforo emu na enei ye de beko eye Abrantie College won wasa bie nkrabata ne bie ye catering and hospitality department na bota ye nyina ne se emabunu ene wode so won mo asene efi se ne titi ahodo a wode ma no ebi nso ani da kwan se eduane no amu ene ahoho ye fam so won betimi abene wo mo no nti ene wa bie sa nkrabata ye aka na tena ye no ho Adom TV etwaso Abrantia College, a vocational training institute, ya womo shase afia pem ahankoro ne adukono no mu na womo ani swade hunu enese obetete emabuno ewo ensa no adwuma mu sese watimi akere enipa bese empem du ade a womo ankasa ebie wadwuma isan sese enuane no ene akwansra ho adwuma adoso enti tuko yimpanimfo ebie catering and hospitality department a wode betete emabuno no ewo aduane ye emu executive director ya woda Abrantia College ano eye Ken David Thompson na nchirimu sei ene wode etudwa Yehu say sene akodu na se di eduane account because yehu say kofo bebre bomu bisa yenye catering yenye hospitality enu tie dia kompai bomu nyame so etie sufre na ende February 20th yetumi ebie catering na catering and hospitality department no yebeye cookery yeye baking yeye sugar craft and say icing techniques yeye ne decoration so aka ho it is 4 major areas in the ADB catering department no na and also so no you full time ne part time aside that no so no obi pese osua no otro national exams so obetumi aye because you have accreditation or Ghana Education Service technical exams unit and TVET service into which say you ready say you beko yenim isanse sukuyi ewo krowo mensine no munti oni so ade hunu ene se obeboa emabuna womo ewo sa mensine ne mu ene ne mpotemu no watimi atete womo ewo nsa no adwuma emu Justina Jaba ene ye director ya wo hwe enwumesu so ewo mensine no emu oba Abrantie College abaso se womo eba ye wotete emabunu no emo hu nsa no adwuma yie ye hwe emabun nkwala ne so amwe GHS so mu wie sa na eye ni je so be ba han sa ba be nyansa no adwuma na no aboa o matimi enya adwuma ye no man konante banche so ba kwakope adwuma bi ayana so obi na emo mu bibi na emo mu bre a mo be fi hanum sei akono no mo anya bibi a mo betimi de o nsa aye na ankoba ne so be twen so obi na emma won adwuma na o monye nti ye da Abrantie College ase se we bie afi we Ghana ya fa hudie edado ye bekwa kodi ewo ho wo from mantam ne mo 66 Independence Day na wonwa pa ho entoma ya nafua be se edu ode esi wani so ya womu di dana kosi se edano wankasa bedu ho no monti enura day wonwa pa ho entoma Adom Kasee etwaso Omine fa hodie de toso aduosia ensia no ena na opa ho ntoma ewo ho na brajumedie no jomtre ni demand national planning committee no epa ho ntoma no o kire se adehia wo mo framantem ni Japan ye se fa hodie de toso aduosia ensia no wo mo eye no ho o kire dia ebetumi anam se dwumedie so de adwuma abra adehia no ama won so nyisika ade ato wo mo eho ne nsem bi ode to dwa eni. The theme for the celebration is our unity, our strength, and our purpose. And I'm sure that in the course of time, the directorate will take us through what brought us here in putting the team together. Yes, Volta region to the world, close to 5,000 guests. 5,000 guests. And these are all VVIPs who have been invited across the world. Enwachi, Deputy Director of Communication, Mampenyi Asweye, Rajefson Saki, Epensempense mu dano nyame beko supporti ewudwumedie no ase. Eno nti no, ade to ade hye twehye ne nyina nim se ebra no eso a, Ghana de hye nyina mbɔ mo homoden, so de won ho bɛhyɛ sa dwumedie no emu. Enkankan ne ade hye a wo mo framantam no mu.
the excitement on the faces should tell all of us that really, the Volta regional capital is really ready to host our nation, for 67th independence anniversary. What in your estimation is to be done on the ground? I think the fixing of the pavement is still being done. We understand that there will also be more grasses that are going to be planted within the catchment area where people are going to be seated. And I think that within the next few days, all those things are fixed. Nekrakra from one time swafo and so ka di twato say e braso se from one time obeda na di e di akire wiase afa na nyina the saint nyumekwa hodo mo mantam ne mo nyina e momoden ya se dwumadi omode wo ho behye bi no maboa wanatumi edimu. We have been informed. We have set up committees that have been working 24/7 to make sure that we put up a very great show that Ghanaians will never forget in the history of this country. We're receiving a lot of support from the National Committee, the chairman, the chief of staff, president, vice president. Jaman South, Masha Bejani, what was your software by the Achiase local government, so Martin, a Jaman Sakosan, so and I'm the foundation, so a school for 1 to so, be 225 for the Wabwon, Adom Kasee, it was so. Enfa honi abanhwehwe ye ode gu akwama etumi de besia ema de suafo no mo suapon ahodo emu no dodo na wo muntumi fo won ho ento besia no eso won sem ye ho no se legislature wo Jaman South chwede a adechi na ade sanyina no ade suafo no mo choro krata e de bana so ye no so mo ehiamwa e osika afemu the senti onam the foundation no so e de sika bebro 300,000 Ghana cedis e na ma de suafo no ma ha enu aduonu enum ya wo mo mpeswa no eso na wojumadi bia ye edi sika ma wo mo no ma hye bedwani a woginam de ma de hye wo Jaman South e de nsem to jachire mu se eye Micam Foundation edmaku bia matia mede di medwumadi mede boa nipa na last year yesaka applications eye yemofra beko school ana banya the commission sebenko school na mainly babeko tertiary university nursing training and training colleges almost over 200 last year nebe the application by ye bie mu na nya be 200 sika yetim de boy about 120,000 this year yes I repeated the same program because nya over 300 applications na ye bobo mo hwemu no emu be 225 ne ye fose be se fata se esebeko sa nipa yi modestly o hwed programs be ya e be 6,000 to 1,000 in between be 3,000 be 2,000 be 4,000 enkaye nim se eye na wo mutu wo adwamu a ehimfunkuma na eno so hye wo mase no ya memo wo hunhuna wo mu bebre ne mom won kyerkyere won mo kwan ahodo mo befa so aboa ama mpuntu atimi afa na ntuma pefra ewo nkro no emu na ene wo de nsem yi atudwa na ahimfomienu ene yede won asi apakan mu na yedan wo di akyere wo manfo ena otumfo de sansemi tudwa na ukudenchebo etwaso Asantehene otumfo se totoso emienu ade tudwa se edum pempenso a ahemfa wasantemantam ha se no wo mode entawantawa bia eto machi no mo hwe se empuntu ebetimi adadie ne nkasa mu esa kyerɛ mu ese edisa ahemfo na nkasa de omo ho esi ho ema empuntu dwuma enkoya hantan wo ho enkoye dwen wo ho enra de na wo ka no ma na nye ho na emom the bread in my honor, Koyako, many penny in a Brasia Quatan. Say, Brasia, what's now? Nanny penny in any Adom, what it say, Cacano, non Tiari, Brasia, and one Fantown. To no catch over Brasia, now hand time. Manso tetremu hina ya paw ne foforo nana akwasiku autoso emienu editu dwa se na nipo taipa ne so beboa me nwomosua ebepeja ye behwe se enkura na omu nku school be se beboa na omu school e na akura bi wo kura wo ye nden kura na omu school wo pa adwumasua ye be me na sua se wo behwe a me maye no me wo saa ade ne damakoma so a me de nkura bibiri ato adwuma mu ya ebi sua de pam ebi esu eti ye wo mapompon wo mo ho ne ade ade eti ye behwe se wa wa ni gi school le ye be mu akọ baba wa ni nyi hu na pese wo sua adwuma no ye be bo chi dom se wo be sua adwuma nana awuku denchembo amani
Premtobre Kasee na guso Adom TV no yet was so na ya kwachire Institute of Statistical, Social and Economic Research on Shishomu ya one more year 2022 beto dwa sempe wani sen ekosro ohomuche mudu na chipo ensia emom ode to 2021 no humom dia na je 2022 no ka ba form de nenso emunwa biasa nti yebekọ na ye country director for International Child Development Program Mame Joyce Lanyo edinkomo ede afa nsemi ho Mame Joyce Lanyo yamwakọ Adom TV Premtobre Kasee so Auntie Joyce yamwakọ Adom TV Premtobre Kasee so Hello, good afternoon. Yebeshe na yenya country director for International Child Development Program and Joyce Lanyo na yedena kastana yenya no Premtobre Kasee na uguso Adom TV no na uko Facebook/Adom TV a Kasee no etwegu ewo ho yedemo ebwawura ensem foforo emu adanse hene opeja kotre bonsra free year otosumienu na de ato na hemfo nka ye nyina so enim se wonmwa ema empuntu ntimi ma ne muso pa ewo wonkro ahodo ye wonmo etimo na fei dream die ketase sheproye wonmo emo ehu dawro ntu ase akran free won ho se be ya wonkro nchekire ene ne nkankro no ombedro ho Adanse hene opeja kwotwere bonsra efri yi a wotosumienu ene Adom Kasee ama ne boni azeke no menyon twetwe mu no ene wodi tu dwa se wano de wotu ne ho asi ho sanya de wode ne ho ebe for ketase hye ene proye mu ne senti wahye nanom ahemfo a wonum ewo na asase nyina so se wonum enso entu won ho si ho no musa se be ya wobeye enhwasode pa ama manfo a wonum ewo kuro ni mu nyina wodane di se enkuro bebre ya ewo adanseman mu wonum eni ahemfo assignment me ho ase bi ewo ho no munti ne senti wo bo ne ho moden se santa wanta wane nyina obesiesie na aboa ama wonum anya ahemfo a ebemempumtu aba adanseman mu nyade a pe nyina na enya entino akonwa bia ba eya prepare so ya nipa ba kopɛ ane de be ma no me ba ye se de me ka kire adokwaifo no enkonwa bebere ada ho ache uduru ba bia me kodura blochire se na adansi nkonwa ada na wunsie nam se ekura me anka maje mu dada na de enko ba bi no a ewo ye nia ya ha ne de esa metumi hwe na mesiesie Adokwan hene da sebre asamoa eje yamponsa wotosumienu ehye bose obeboa adesua ho nsem ewa adokwan empotemu ho no munyina Adokwan ye Kasee na nyama bebre ya kachire enkanka eye adesua ene apomuden na botaya amede batitiro ne se mebehwema adokwan kro no atumi apagya emrante ne nketese bebre wo kro no ma obi o haje chese no kwa onwie ebi waso kwa na owie a ontimi ntoa so entimi butai titru nsamrante ne nketese ano omu wie siko metimi akomanim afenzo apomuden so no ya hwese nyame hi adoma na madawroma ebetimi apagya adokwai eye ya pomuden no mu ekwan no toma afempuntu dwuma pese bia no ebetimi aye na pemu wusu adoa wotosumienu eye ahensan hene wono so ede nsem bi atudwa ewo ahensi adwumadie no ase ekwan na woka na eye no krami a mebe mehu de beye ne se me maami atu anamo bebre wo ho beebi a waya akoduru bi a me fi se enwie peye no me so me ne me mpanyimfo ye beka ne ho na beebi biara ye bewula na yetimi ama ye kwan no ayeyi ene ya me Kasee abe for computer de eno an yede ye bibia wo wiase bebia wote ha wotimi nya obi ne kasa ewo nkrofo aman so nanso seno pa ne ne yede chichire wiase nyina de a yede ba ba kire dambai MABC school ye no wokrachi ismensimu oti mantemu wo muto musine kra fi se computer munim de ne de wo mo abo won sebi de jonso abo akoko ti head teachers e wo school no mo extra ban wana wonsem obi se womra na ICT center wo mesi bi ma wonsa be ya nkwada no so ehunim de no ombenye bi
Head teacher Ward Dambai La Paz MAJHS Francis Kwebu ede adesede ato aban enim se womomoye omomoa no munya de efe ne computer lab bibi na mua enkwade adesua ewo sukumo abra Africa Library Project ene Arms for All Foundation ede library books beye 3000 ekoman sukui ana odi tudwa se womo enya computer lab bibi ebeboa amankwade adesua etumpon Africa Library Project USC ene Michael Lepsley Foundation Arms for All Foundation ene multimedia Adom ena akaboma womo aboa ama suku awodo a ewo oti empatem no womonya library a nkwade etena esuade Brebi etwam na akenkan eyo haw emaye esanse school ha ne nhyedan ni ohuma a edibebwa nkwala no asua kenkan na mgidi se the African Library Project aye ohuma ye be ebebwa nkwala ni bebre ebema omaku akenkan no so emse akwanim babi a ye koduri de babi se computer si abai project about kopra na se min ne ka ho a nkebebo ankwala no pa esukufo ya womo sukumu obi ensaka library books bi ensem se no mudi tudwa project ase se omatna donate this book amai se yensia na kan yani Ghana ne ni library book se yensia na so mudi book atna adwo di book abre ka library project pass se omatimi story books we dey abre na kan nu ye ni library books so mutimi dey abre ama se o fe na enya time etimi di library fufura womo esiye edema sukui eye Dambai GHS no Chief Executive Officer edema Arms for All Foundation Festus Okpura ensemo de tudwani Kaya Adom TV and African Library Project. Last year, they launched 50 libraries in the region. Now, Premtobre La Paz and business school. I launched 35th library in the region. Now, school for many Japan. I better. Emma May Rebecca Kusa Asi. So, this nice edifice is still Colonel edition and Nausha books now, a best talking on a short and over 1,500 books at their bread. La Paz MBA school, so family bois edition. Tansem we munane, Prince also see do a wager. Na Adom Trotro, a hon war here, dear friend. The Prince, what he and can yentie, dear woman Fonso, a cadefa. Adom Trotro e twegumu life every wager junction baby a taxi for no womo ye womo ejuma e wa ha no womo motimi nchen e taxi drivers ye ne omudi nkomo e de afa emprewanyin sen a e kosro 10.6%. Institute of Statistical Social and Economic Research and de betu dwa e de ne ma emprewanyin sen e kosro na de e ma ne ba eja da ase dia mimi hu ne se ana me madwen kire ne se ade a ema saa emperwanyin sen no eba ewoye mamu no eye bibi ti se nkwala a sabi o mawofo entini wo mu ani nyeden enhwe wo mu yi eno so ye ade ba ko a edi nkwala ani nya eno kura atwemu a nkwala no eye nkwala bi a oflate ne se wo wa mu wani anko wo mu ho a wo mu sei eba ne saa yenso mrantie ya bai sabi ye ni afifi kakra ye nimde ye mumu na ye se nkwala no because oba bia ni wo asabi onu ade ne ho beba be ma be ma sa akwa je se ye meme ya na ye dwane atoa wo mu ne ye de adwempo bi ato wo mu trim ama nkwala no se ne ya ne ye ka no se oba adwene mu hare kakra nti sabi na wo mu atumi ada no wo mu ene ye nya wo mu ede wo ma fa sa akwa no so eno so ka ho ene ye ma nkwala no etumu enyenyem sa mimi adwen kire no no nti sanke be yi a de mimi nim ni se ye be ba kwan ye be fa so ye be mana brass nti e bisa de wonim fa yo the frame say Armstrong save life kakra me kanka on say say se no ye nkronkro bi wo ho no mo a omuma kwan ma enkola no ye wale wo mo ti say wadu 15 years 14 years na ya ware ya china ma ware ube unse papa kokora na oni akola 14 years awale akola no hu bla bia bo onu ba bia wo say even no ware enso ya china ma ware obenyinsen obewo ube un nkola ni nanam honum ye wo enkro bebre wo Ghana hanum a saa de ne ekoso wo hu
basa na ma oman no ye bre because adwuma a ewo oman no enso sa nkola nkitin ye a ye wo mo bai se obia benya adwuma ye sikasem no be din nkola ne hwe no nso no e be din eti se de ewo se aban eye ne se odi ne nan besi form na ye beba solution no ye hwe employees and de na de yo we de Adom TV Adom wasepa ene sa akonya kese modama yen employees ya de eha oman ankasa na se hwe so ahunu mu a ene ma bebre na ema employees ene de ekoso ye be biti se bia single parenting ye wo marriage divorce broken homes na mahodo bebre but to me kasa me personal research am amaye no the word human right are causing more harm than good to we Africans. I didn't make cancer. And there's a Akoleonia 16 years, even 14, 15, 16, 17, 18. As parent, no, only control the Akolano. So what I say, a Kobani Sanoa, and TTS or the Marcolano, so when I saw the Marcolano, knitting Pubias or the Manano, and we are see a boncola by Esna Wofono, and a Wofoni control a Wakolaso in the Akolano, when you're 16 years, no for the Ted Aswa, baby a pen wedding, Oko. And you unquaho do a period wedding, Ebo, and the way a parent has a Oshiakora, Krumpa, Sabi, and Shenia, Ubina, Abandon, Ameniasem. So, in the Kamasa, we Africans, and I said, Ghana, no, he adapted a Western world or more than a quarter and Cadian, yet the Che on Colana and Columbia, Ebinia and Tetiapano, Intinesia and Colano, or more penum dum bibia, intimate dear, human right, and I say on Codano, pa, I mind there, and Prince Biblede, El Cosono. Two fish a coin ben soon a bit me a farmer when you say about for me Casemeba. You, a Jamedasi, so I'm a Missa Quenawi. The means to minimua a found sank a Beman Colano, as what I answer when you say, so I say, I will for no Bema or Monia call Mano. Now, more educated to Omu, I'm a school near to Mu. So, Mama school need to Omuna, almost in ya, a foot to public a man Colano, no more to me done tem, con canano, or done tema, send him 24 years I could done tem, when Yamani, San Colani bedantem, no more bebe fear, I and Yama will fear, Mijidis a son Yamano, a subicha, am I? Yo, I was a child education also a more on sexual aspect no. Because enkolano omu nim omu control sexually entina wo fo no timi church romo e kwan am be fa so bia sebi akola benya ne menstruation na even pad ohun kwan am be fa so be to pad e di sebi a share na se ana se obe be sisi no ube hun se obeko be ma bi o se o bia onto BBC man ya de awfo nto mana obe man so obe fa se one ne be dance na wa ebisa ntine ube hun se sa ne ma ne ekoso etina o se awfo no so omume nkola na education won sa ne ma no mo boa omu e wo sa kwan no so na omu tutoto sa ne ma ne bi mu na o manfo na akire o madwene se o hwe mechi ya na se hu se ye twagumu ye da TV ni so live e wo Adom TV a na me amedi mate ewo taxi station wo weja no na ene taxi mate e beka say away enti de ya du so no ye kwaba ne ahwese de Premtobre agudie mu nsam ete Premtobre agudie nsam no maye na ye de ko obi man so wo take man ni mu no e wo sasa be nyina ye ko enkotodwe ne ye bom paye mo den de ma wo fisasa so wo so no ne to so mienu asan asi se ye te ye na wo twi mu make say aturenche mu aboafo eguso ya won mo hwehwe won mo aka ho na afia timi age won mo Adom TV etwaso asase wusu edin kan esi wo Turkey eni Syria man mu no enipa bebro empem aduanan ena nam so ahwere won mo nkwa afoforo nso enya ba bi kura mfa wonti ento adan ahodo a wo Turkey eni Syria man mu no sesei emu ayemre ye ho akohia se panyinfo wukrum hono mu ebedwini nyina gu fom na nsan ma oye ne bi ensi na nansan ne asase wo so esensi wo Turkey eni Syria man mu no wo kire mu a enipa dodo na sesei wonom akokoka asase na se enem so amani pensian so ahwere wonom nkwa senti rescue team said that ho a wonom eye adwuma se be yi a wonom akokoka asase na se no obetumi ayi wonom nyina Muna Al Omar editor Reuters de obok dwumakuo no animu say sesei ehu ene ayamhyehyie mu ene wonom te ewo ekrom ho no mo esan se wonom ni mu da asase wo so bi
Enko South Africa man mo na asrafo aposo asrafo enhyiamudie bi koso ho a China ne Russia fo nso abeka ho ebie sebe ye ombebo ban ewo nsuo so Adom TV etwaso Premtobre Kasee wadwen kire wo de ba Facebook/Adom TV mienkenkan bi emfamao na piaga say no political party can manage Ghana better than MPP ne de no Kofi TFP say good afternoon if you are watching and listen to you from Tertiary. Congratulations, Tertiary Samuel Otu Junior High School for winning the inter-school circuit games. Greetings, Nkoma Circuit Supervisor Mr. Kenneth Opon Asante Watano North and Tinediano Openi 80 Kaswa. Also, President Anado is trying for Ghanaians. Let's accord him the needed support and respect. And Tiono Sonediano Oyibo Boatin from Achema in Nerbehi. In Kumasi, MPP is not afraid of the second coming of JDM because the second coming of JDM is like pouring old water into new pots. Now, no fantastic river for say we are so Ghanaians should be vigilant and not deceived by this MPP government again. They have woefully Canadian comments appeal to no more NDC doom so again. Nediano no Kojo Asempa Furniture Works. Good afternoon to your listeners from Kojo Asempa. Kumase ono so ne dia wo de baye anas fufu enso e dia na maglo Alfred Adom TV yenyine no so ne emfa Adom TV Premtobre Kasee no ensi ha team no nyame nhyiramo samoye adwuma no me ye okenkan for midide afia amankwa atamaklo fire for fire etwaso